Akapor batung Syiem Tirot sing ladai pet kmi Daud Scott yaki pamri Assam bat serhat Daud Scott utip bhai ka himan khlau bat Syiem jongka bat kumta ulas sedang bat peniju ithau bat ban penidai perlap bat Tirot sing nangba unla kan yo ban pendankam bat pensnai tak surah kaba udam kam Master Tirot singวันทั้งนี้วันกับป้าที่ผีสโลบามันไอจากการน่ะผีนั่งเมนน้องคลาวเบิกเงินย้ายเชิญอริทอร์อัสสัมลิงบากระเชลฮัดวัดกระเชลฮัดวันการคำซุกกับกระไมกระจิการคำซุกกับยัดกระยันยาพีวัดยานีPak Im, karena saya ni apa lagi? Gun lai katu tikso, gun lai katu foto tu pan no pan. Baro la kereta, katu labun sanulit ber. Temaki ai katu surat ke kayu pateng, katu asam nulai lagi. Betul saya lihat, kata satai Bangladesh mau, kata ayo, kami sehat ini, paham? Mau sah? Oi. Dari tempat benar buang, korang pak. Atau pihak sengal kumula sepang kejuan udah usaha. Master Tirot sing diperkat kumula. Lada. Pihak yang ni, ya kan ni kalenti, niru, ya kawai, kapotwa, dan aino saya kehiman kelau jupi. Hai sehat. Menjadi kita, makin senai kini ganti kat kum kecing dongkam kecumpi. Kan longro kecing mentai, yang ni kikun kasih hakalai kawan kekaya kepateng. Baru kantam le, nampak kun upri unyok lam. Hai yang menjadi kita. Tahu kata, Master Tirot sing, bila menjadi kublai shiwan. Kublai di rumah. Jadi yang kamu kesedang lagi. Tahu ni sekian dua pak saham. Kublai shiwan. Baik, kembali ke saat tenggung ni. Ada pendap tak? Kaji macam itu gini tak? Baik sini. Kita skip dia dengan pendap. Stop. Okey, sah. Okey. Good. Hai, Assalamualaikum saya. Kalau siap kan? Hai, masih ni. Cepat mu. Mana ni? Hai. Syukur nak cungi kau. Hai, syukur. Hai. Oh. Benda kapalai, kajingut kikun ke hima, kalak poi sekiskor, jong Tirot sing, bat
Kiprio, kelawat picong. Payon merendrom. Masngai ba kikun ki ajar jogi manu klau. Kila ud ba kisipai jong de biskot. Kila tamti tamjat ya kikun hima jongi. Wat banle bijat iki. Ni ma perkhat ba umna bayen madan chi wetmano kisipai jogi. Hoi. Kanang Syiem ba itu de biskot. Handai balai kemai kejo. Orang bak pedam-pedam. Atau kia baik. Menjadi teman hari ini kita kelemrai. Oh, ni baik. Jal. Sahab, bagi beliau jauh. Kedang yang muja ke Syongkai, ya biria, Syongkai seklau coba Tang ya semubha, lampoi berkapat, Siwan mi kensan buk, di kelawat jong Tirot sing, ban prak yaki nakam. Urawasan ulah penenkam dau sing menik hakinu kinu kikam udan kam bat kham tam le dai ban penya kendo bat Tirot sing hakijinga ne bun kesukat ne pisipai Tirot sing kila syakam na bat umon rut unang yang pom ubat tebet uhapan pendam na bat IT la de haki parang Tirot sing hadian usah stang marwai bat man se ban hak tien biang hau sing menek banyak keren bat kita kisahap jong ke sarkar company Hause kalong kasi ka bedong tam hajing em Tirot sing bak kelampoi berkat bak kelam kemilenti bagi kan bani uhang ta bak ulam koi di bagi kedi di parang Paem padang pura. Gumno pi berkat mata. Para iparok jong pi. Ila wan pendem lo hakmat jong. Te pi berkat gumno menta. Lada pi pendem no. Hakati jongi ni sapelai pi pi. Makin sayopan sensyatian ya kane hima jongki. Gumno pi berkat menta. Da shisha ngan om pundang ka kampai la ban yak kum Syiem la le ta pa syaya ban yak apa na sensyari gari wajai ben riu
kum Syiem marau. Syiem yo, Syiem. Kacing dok non. Saya pecah. Kumta Tirot sing lo pelut kisingi ke besar jong ubaro ha bendi. Tat hadung dak klat no ho punai Julai. Kat nyau tarik kat frasba lai pusai.